Anya malenge giluoni Otto Wilson. Irong bara kit mo again. Irong luangan Otto. Irong tana kit mo again er baba no chonte gario wen no bara ni Africa. Yen lokene nya do dugare. Anya Otto Wilson Africa man ning ba babana. Awajo man pe ya gitina bi pe ga gwa ma ko nya beranga. Lok muken ne madano mero ngere ni Wilson Otto ni mono beranga. Mono beru gin mukela kan. Wilson Otto ni ba uberu won kompo bulu me Agago kumane. Wilson Otto ni bene ni karan pa bulu Uganda ma bulu me Uganda ugeno ni ko tel gi pe ma bi ko dong jingu pera. Achiru gulu, achiru mbale, kwa achiru soroti, cheke waini, karan pa bulu me Uganda nga, ke waini, karan pa bulu me Uganda nye nga, Otto Wilson. Aki kwere? Ina weko dongo ching me no. An bera bela tela palotino kwan machon, magali bario kia para ngwen. Aberu won kom palotino kwan Uganda. Kwana kila ibi college. Awa no ye we atet pe ni ngeo dire ma ka do e kom di ba. Dano mo me kinu mo ye chwaka ki be pe ni ngeo ngat me chwaka ni. Che wa na me chwaka ma de ni chwaka pe ngono do ngasa ngo. Doke. Ati o kwana kila ibi college. Ki kunu e magali bario ki abu ngwen ki yara ma na ti la lok paloteno kwan Agago District Machon. Atia hotel mabe achere kiambo university Uganda ukera machalo minister malo loko ngech ikana biru ki gum ko mo wa biru president paloteno kwa Uganda ni uno pegil president endo chik no wajo ni we gini chungu biru la wang loteno kwa Uganda miero bet gil president ko biru gum lutwa ngermano miero bet gil president no tigi diploma endo chik wa ni we chung miero bet ki degree ki council azma ke luo kini jiara sida yedo ngumo ni a do wa yero ngara chel no cher ka chumpe wa chi pale wi we ko gumu maga atelo bulu ben pe maga chel awajo man we obet kigen ni nget mo bini wanguti ni penyene tela afoni dong tela wen atelo teno kwan ilevo me Uganda tiego atelo bulu ben bulu ke yara ke village ko jago village ki yara ke parish ki yara ke sapon ki yara la dito ni po ki yewa no woro kede wa elewa me Uganda bena karo to mo eno tipe magadi yan lo ke magali bari o ki piere wa bichel no ta me no tumo wa yabo ngwet manyen ingwet mayen ne anda ti yo peba atamo ki mulu Joma pol ma wa tera kedi yo wa ene gende chere parliament. Endo ngeto mo mi atam la dit no bat mo bi bini kwe pa bulu mo bi beri le pa luo. Wa ene Wilson kay merbe la tela ma be la tela ma mole dok don adon tela. Yene bi beru ka nyim ma bo. Wa cheni anda mo ko tama me jule ki lutwa. Ye ma bill ni an pa be ron e me chere parliament. Ana be bill me banna ki ngeto mo ken we ka gok pa je we de ma jenje ke du ma chalu won ko bi we ko ma bill ni pa bill pen ngeto chora pa bill pen ata ni jo mo ya meta chungi gi enda bill pen romo ken loke a ko Wilson jo ngagi nu peke ane kere ti la el we ka la el berie la el tu ka mo ngen no ango ko ni a unjo kwene no pe wiya ne na ma dit lo eneni ka te dire ma ya be kare ma ali wari ki piero biche ta beri dire we ka no wen ko ni re wat ki la be tam ya poka
Kani beru Omiya kanya town ni be. Eno we awuji ni Agago kamo kena da dong lep ki choro luwat ga chora. O town ni Agago ni miku. Town ya wando peke. Well, I think my opinion, Omiya pa wall kamo beru ya kwang. Ni Agago ni mo pangagi. Angera wa ina Agago ni megwa. Eno jomo kena town ni dong pe megwa kumango. Chu we amatin wa gore kan. Wa gore kan ni we anyak ki tu tamma kamega. Endo madite loyo. Mo mere dok ke gang mere bet jamario. Me na achel me ngena. Made ngeo. Me na Mario me ngeo kamana agiye. An aberu kalon pikit me teach. Gangwati ya room. Babana juluoni job sapua. Aberu keo katugu. Mamana agi kakatugu. Kau ngeo jojo to ma yang beru kajungon pom. Abit chon ngeo. Jadi mangeo jojo to. En beru kakatugu. Mano angkol makamega. Yan loke ni. Lutua mo kena bete kan. Kuman bo. Nama juluoni job sapua. Eno beru la phone. Phone mabe nakadong retiring o. Udok dong tigang. Utia hotel ane kila miu. Unoti won koma de. Maka chere la miu no dan wen woro ki nyeni jobs. Wega wa ni kala de be na ero telo wego. Tilano be mier ku porri koma. Amen. Lek maka mege mo chono miani Africa uchope. Kau no lu ba twale twini ku luani Africa pianatel. Piendiri mana no mira ne atel Africa. Chingwa che nda yabo ni ulu tuo konya ba. Wekati ndiri mana wadoma wachero donga yenye ni ben minister ben no je ma chingo dok jo me tamni chunke gipol. Nget madon tela pela nyero. Dok pedong la telu ku ben nget manero gina cheli kene ni gina tima. Wego ane ni ka oyera. Abi beru ni akira waga kichel. Wega nen kon kit manyime bino kere. Ma pol tiga time. Ma beje ne tie ma roje ne bene tie. Ma beje ni undo ngeo. Dong wa yabo koro. Wa tiero kalon wa guru. Wa ya jon cha lwenyo ba ka po yo pe je ber maraj. Wa binu Paimol wa guru. Chong down do er yengeo. O we no anero ni lok me fonye dong ne cha dano mi wangi ko. An kere wa chane luponye wati mere ki koko kike. Bien ka in cha wen ki chima ni berairi. No itiki twero. Kere ka no iganga ke wa ni chima ni bedwang won gang. Ka won gang biru ko. Iberu ma yo me gango. Ni puri chimi ni won gang. Ka nen puri chima ni ti won gang ka mo changwe. Chango? We no politicians ma pol ke chimo ke mera chima me abora. Chama ga rimio. We gwe tini dwa nge ko kitu. Mano beru bal, mano ne ti gangwa. Deputies da wachiu. We afura wajo kama leng. Ni ga mende matini gu yele me yupoko. Pen ka pe go yubu chi ga mende manyen wang mo yubu. Kalutini wa pokwano durok binyerwa gin maker wa romo ene kwano ni school pagamente chika dongwa lu fonye ma mier ko konyo tini wa yin petro ne chalo gin mapere te no ikonyo pajo no ikonyo wa kineko wa neno won ko de yin ne schools kan ara tiyo ki schools gi ni wen angeo gi itere longo bini lo moy ichere la men ke lu la men onengo ibiri ki Omiya Pacwa primary school
Achiel giluni la bima. Bagi ni schools pagamento. Utiki community schools mabeti kinu. Wenyo miergamento Tunkogi wekwa konye teno. Kaya chere school kunu che winyo peko mati ye. Mokendo pa waje petela pien lok mokendo mira lok pol. Gin mokende maneno chalo wae bera nywa. America penyu unjo Omiya Pacwa un mono tuone che abichel. Che jabet kono. Un bero tuone. Ikit me tu gik cha abichel. Kadu raw cha abichel lu giko. Endo yinde chere wiri yori wa yeni ba. Get is a kadema. Mo wega lu kanye pena moro ngu ni kinda. Inola tich pagamento make choy me konyun. Kadu cha abichel wa cha tije yo. What you got? No check kom ne. Mo kene kate ki lep. Kamne rumo biru bor ma po jwa la ga nyote wor lu do ke chao ki da kere ke mino. Yap chang na de dai wi mere metimo. Bewe ko chango nen mo biru ma chok to wi tiu. Dia tamuto. Dia tamulale. Oh my God. Owe aneno chalo twero dong pe kom luti mabier ko konywa. Chikalo tela penero ni enu pero. La dit ona bo mo pero peko ba ti badata. Ni dong luti maga meno ko choy gi me ku ben ka nyoro an lo tela pe ko nen. Ikori a Wilson tiu tu lo ku ya tingi er guru pe ngoti mo kuma pe ngopi le. No chono no we pe ma chala tela. O we aneno chalo gaptie. Ti wang tela mo kunyu madu dongo. Madong nen chalo re ma lia re romo. Idong jale be kai ngiyo kere. Beja di tuan yang adong furu. Kadong ngiyo ke lot kere ko pe unye. Kere ko pe unye bere perune. Kadong kel tuan manyen. Temu doi dinge. Kapu teli di poru. Ichero we di ra. No manu pe ukele manyen. Owe ako bera wachi jo Omiya Pacwa. Ni ukele manyen ti ba. Ukele ni enki bar ni Otto Wilson. Owe ako ana nero mene kay nero oy mahali bariyo ki piru bichel. Irwak la fu manyen. Mon ma do talo ngeni wano bi kwako. Winye? Wabi ngo? Kwako. Wan ma chalo tieno beno watigi tich. Watigi tich me kwako lutirewa. Ki watigi tich me yopanyim pa lutiriwa. Owega neno ni rwate. Ni kai nen kare do romo. Ci an ma chalo Wilson. Aligu unu keru gele bango. Yes. Tuan mutung. Lokom yone na winyo dong program pero wachu. Angeru no waktu program chanti ta de gele mahani. Setelah itu wachu mahana kiri dok edu yu marane na dewa wan do tim kuman kumje
but pe technique nyang dan yo ni mera yo ba chalo yo mai kalo dori mo ade financial year di ma do karo di do kani kwana karo pado go wa duong monu je pero ite chele ada kit me kot bal yo wanyang eno edo plan pagamente mier gu bet ma community ngeo by the time ma dano ber mo apa ma pe ngeo ngo be timo yogi no la tela tie ingeo ni yo ene do ri mo apa pe yo edo wa plan ma ki be timo pe lo tela me kinga pe ngeo no yin la tela wera wa ni ka plan tie lo ko mo pe ka ti yo nga ge ga me da ma nyero bi mo gin mu kene manene pere tek ni wati mu lutwa en ye neno kit me gwa ko gangwa anen ta wa tela ma tie ni pe neno lo kom chan ka lo tela lo gi lo program ga mende gi ke bidien tie YLP tie edu gi mo ma dong tie me yo potwa me ko kit ma lo rok ti kere dong pere